lah dengan tetaplah kita toto mandi bata sebab yalokan kapkai si ipindo kita manbana arah pertotonta si pepaguhi perpadananta arah dendenta kitab denden nomor 270 siwah sindekan kari ayat sada telu. Geras kita toto bagi sini ajari Tuhan ta Yesus Kristus ertoto ninta da geras ras. O Bapa kami sini